Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malos pagarami bangsa may sagyang kaini na intero a Pilipinas ay mala sagyang kana na ingit aran tapos mapagalitan o lakitan o di Muhammad sagyang na video paganiron panalamatan tanus kanina Allah subhanahu wa ta'ala sabab sagyang kana na pagalitan o atiyofikan wala dan salakaw arwar sagyang kanan apagalitan o lakitan o asinurhan mana yung balis kanya sa video niyan mapakaikyang continue din yung balis kanya sa video niyan para share kita noon mana pemangnis kita no sarila sekalian ni memang manikan kita no pemangnis kanya sarila maaf si ko mga pagarinian ng mga laki niyan bangsa niyan mala pemangnian niyan sarila nagyang ana nakakatano si al-alim yung ana mampunay si kuwaga maaf kabubayan tano apakatatayan tano si al-alim Ahmad Nur. So gitu sabab ayamanan yan na pamakindagan tano agiyang kainin ayamanan yan na video niyan mipantag sa ayamanan yan nakapumang niyan kita no sarila na maapa na ayamapian na mapantan sa kanin narilaan tanong sa kanian napakalipatan tanong di sulangon na bukas ng tanod na ada tanod ng siko ayamanan yan mga tapik tanong agiyang kauto ayamanan yan na mga karibatan yan sabab sa pito batan yan din di sabab pamuntin tanog yung kaina video ang kainin na pagritano lakitano asinurhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umang nintano si ikwallahu ta'ala agyang kaya salam na mambugian tano sa dunia na ayamala na salungan na mauri. Yang kaya video na espesyal Why? Espesyal parar kanwaya ang mga bangsa mga pagaryakan ang magingaran sa mga Muslim ay mala ay special ay ni pagbidyoan sa nagyang kanan si Alim Ahmad Nur dinan apagaryakan na si Alim Ahmad Nur na pagumang niya koron sa rila sabab o kaya kababaloyakan ang manusia sabab sa tiyarim akan mamu agyang kuto adiniura kan ikisisintaan api apan mensampan na agyang kuto adiniura kan ikisintaan sa social media agyang kuto mga video kan o di bukwang amyang ibulu agyang kuto akater sa kana teri makan asakan na ribatak sa teri makan kung ginawa kan asakan na ribatak sa teri makan agyang kuto adiniura kan ikisisintaan gitu adini kulika pangidita saging kuta mga tuladan na kana ugyang kanan amin bebal sa mga account kan adi benar agyang kuta mga account kan uba kananan sa kanyan mga Facebook uba kananan mga account na terima kan si ko ginawa ko asakan aribat ako kaya mala pumang niyang ko sarila na daasala ko ron ko pakakulaya kan si Al-Alim Ahmad Nur sabab ko ay papunulong yan mambu na sumapya sabab mambu ko gitu kapakasina buta na su iblis na ayapan meuna si iku pamikiran ta wara ano iblis na ayad na penabnaran yan si irakatano na madiyong katyan naging kuta katanong api apa naminsam pinapimbubasaan ako niyo sa mga rarata basa sinisisinta ko niyo na insyaallah subhanahu wa ta'ala na terima kanuto sa ipusakan sabag kanin marararbu agyang koto adiniura kan ikipag-live diniura kan ikakwa di man sa social media dinyo dikapagidita sa agyang kota mga tuladan akan na iniril akar kanud mambuto sa pumang ni akar kanu mambu sarila ka ini pamamanikan akar kanu ginawa ko api apa guminiraw kanu pen tonganin amya kada panas na ayamal apu pumang niya nakan sarila na dasala korong ipakakulya kan na si Alim Ahmad Nur sabab ko miyang ibulog yung kuto akatero na di ni katalapan ya lagi daya na mapakai adin mada sa dunia di mada sa kayak mga cellphone karumararagong din lagi dero sa berkanu sumpay naging kayak video na pumang niya ko kanu sarila sa teri makan naging kota mga karibatan na cuma mala na suka denden mga tao umang niya ko kanu sarila suka lang ulawan yan daw ini rila karkanun mambugi ang kuto diniura kan ikisintaan
diniurakan di kaya pangiditan niyo sa kita mga tuladan akan. Uway, ini rilagar kanok nagyang foto diniurakan di kapangidita ita di kunyo pendi ipametuan au kita mga pamilya kan so karumako na tiang iditiyo pen taman sa berang da di panaron na ini rilagar kanok nuto agu ini rilagar kanok mamuti pada kan sa ayamala na umang ni ako kanok mamusarila. Uway. Wa malak kumang nang usalila na sa lakuro sa ginakakakulya kan na si Al-Alim Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.